uvuswa njengesimanje kufuneka ke manje sicu sakhe ngqo uma ukuthi ubese ebolile so yithambo lakhe uma isaphila kuhle kakhulu kwabanye ngoba kunezinto akwazi ukuzenza lo waya ozomvusa evele sefile angeke akwazi ukuzenza ngani na lo philayo kunecubu thizeni abazoyithatha kodwa kangipho lapho ayikho inyanga engakwazi ukuthwalisa emzini wayo into eyinzima kangako kokuqala inyanga ethwalisayo ufuna ibe nesigodlo sangaphandle ngoba zonke lezi zinto lezi uma ifika okokuqala nje ukufuna ukwazi ayizikho izinto ekuthiwa lokhu kungaphansi kwedlozi lokhu yonke yabona into ewukuthwala nje kukodwa akusoze kwaba ngaphansi kwedlozi into ekufuna uyiphathe wena muntu kukabili kuphathi ukuthi uphatha umkhonto noma uphatha imbazo noma uphatha ipiki ngani na lento ofana ibulawe physically qala izobulawa kanjani pho into enamandla kangaka na angithi kunamakhubalo adliwayo phela lezi zinto ufuna ubukhumbula ukuthi abantu bayakwazi ukuyibulala bahambe beyise enyangeni inyanga besikhipha izicubu zayo thizeni zizokwazi ukuthi mayigcaba yona lento ngisho ngathiwa iyafika ifika ithothobele ukuthi sifuna umuntu onesibindi ke manje ozoyibulala lothe uyathwala ngithi yena sekuyi sacrifice yakhona le isacrifice yale philayo kufuneka lento ekuthiwa Nkosi yami umuntu wesifazane ezokwazi ukuthi lento ingene ngaphakathi kuyena iyodonsa lento le ewuju lapho ngaphakathi nakhona hayi ukuthi ingena ngekhanda cha ifaka le umsila wayo kathi ifaka umsila kunento ephumayo la kuyona Nkosi yami ekwazi ukudonsa amajuice lapha kumuntu wesifazane suke kwenzakaleni lo muntu wesifazane usukelele iyamtshela umnikazi wayo ukuthi kunosibani okwasibani osendaweni ethile kanje kanje isipoki sikhona na yes naso sikhona siyavuswa futhi ukuthi asikwazi ukuthi makuvuswa isipoki uhanjwe nje ke emathuneni ufike kwenziwe lo ritual thizeni bese uyagodoka mhlambe naleyo ndwangu emhlophe bese uyatshela hayi ke nasiki isipoki akusona isipoki leso isilwane thizeni esilapha kodwa nakhona emathuneni ngoba lapha emathuneni ziyabuka kodwa kanikho lapho la esipokeni Nkosi yami umuntu uma ezokwenziwa isipoki thathwa nakhona umuntu ongasekho uyathathwa futhi nophilayo abulawa thathwa ithambo lakhona afuswe spiritually ngoba lento kukabili kunozosivusa usibeke la usibeka khona kunozosivusa futhi bese uyasicaba emzimbeni lento le mawivusa kwenziwa nakhona kuthathwa kugujwa Nkosi yami ithuna lomuntu uma ukuthi lo muntu besevele efile kunethambo thizeni elifunakalayo engicela ukuthi ingalibeki ngoba ngilibeka ukuthi abantu bese bezobona hawu kodwa kunethambo elifunakalayo ukuze lo muntu avuswe njengesipoki hayi njengotekolosha uvuswa njengesimanje kufuneka ke manje sicu sakhe ngqo uma ukuthi ubese ebolile so yithambo lakhe uma isaphila kuhle kakhulu kwabanye ngoba kunezinto akwazi ukuzenza lo waya ozomvusa evele sefile angeke akwazi ukuzenza ngani na lo philayo kunecubu thizeni abazoyithatha kodwa kangipho lapho kuthathwa ithambo lalomuntu lihambe liyofakwa namakhubalo thizeni Nkosi yami asekho isidingo sokuthi lo akasavuswa lapha emathuneni kodwa uvuswa lapha esigodlweni ngoba phela ufuna uyazi into oyivusayo kuphela abantu bonke bathi bayayazi kodwa abanye abayazi bona bayivisa intikolosha abanye bathi bevusa ukuthi uthathe lelo thambo kweNkosi yami uyolibeka la ulibeka khona
ebese ke uyinika lo instruction pho sivuselwane na nakhona ispoke Nkosi yami futhi naso same thing applies. Asikwazi ukuthi ispoke ngoba ufuna understand lento le. Umuntu esaphila ngisho esefile akakwazi ukwenza into angakwazi ukuyenza. Angeke umuntu umvusela into abengayenzi esaphila. Umuntu whether umvusa njengani njengotikolosho ngoba umuntu umvisa kabili. Dida umvusa njengotikolosho noma umvusa njengespoke. Abanye ke bayalumba ithuna lakhe bamenze njengesilwane ke thizeni kodwa futhi esisayispoke kodwa ngikho lapho sakumuntu othwalayo. Lo muntu uma umvusa angeke ukuthi hayi sikuvusela into obungayazi isomxaka le nto akayazi. Uma ukuthi ubunamatekisi Nkosi yami ufuna uvuse the same person obe namatekisi. Ufuna ukuba inyanga, ufuna uvuse the same person. Ufuna ukuba umfundisi, ufuna uvuse ngobani lento uyayazi once ashona uzoyenza kakhulu kunaqala ngobani into vele abeyiphila. Uma evusa uzotshela uwenza ukuthi ngisho nespoke kusa apply kanjalo. Njengoba ubuwenza ukuthi ngifuna ukuhlola ke manje ngifuna ukuhlola ngespoke. Sibanibani siyakwazi ukuthi lana Nkosi yami hayi wena ubunzima ngalendlela ukuthi hayi akukho obungakuboni njengoba ungasekho ke Nkosi yami sikuvusela ukuthi uqhubeke la ugcine khona kodwa ke manje ukwenze ngaphezulu ngoba phela manje angithi wena usubona izinto ezingaphezulu. Umuntu uvuselwa lokho that specific instruction ayikho ngoba uzothatha umuntu umenze isinto engayazi okokuqala nje ufuna uunderstand ukuthi leyo nto ngeke iziyenzeke. Ingakho abantu uma bethi bayenza izinto ngokuthi basuke beyidead bayazi bese ingasebenzi. Umuntu athi mayivusa ispoke ahambe nanomiliphi ithuna esivusela instruction thizeni esingayazi sizoyenza okay kodwa sizoba nesikhathi esilimitekile ngani na lo muntu akayazi lento akayenzayo. Ukuthi uyayenza yebo kodwa uzosheshe lo muntu afeyile noma akhathale. Ngoba yonke lento uyafundiswa nje kokuqala ukuthi kwenzeka kanje ngoba phela umuntu ngisho esefile ufuna umfundisi. Umuntu ke lo thwala ngomuntu. Nespoke ke kanjalo mawusivusela ukuhlola kufuna kube umuntu ohlolayo. Ufusela ukunyanga ufuna kube umuntu ube umuntu oyinyanga. Ufusela ukuba namabhizinisi akube usomabhizinisi kuphela. Ispoke sivuselwa lokho. Same thing ngotikoloshe futhi. Ukuthi lento amandla akho noma azo lezi zinto awafani. Nani nemihlabelo yakhona ayifani. Umuntu ovusa ispoke Nkosi yami isikhale esiningi uchitha igazi. Whether uchithela abantu, whether uchithele izilwane, kodwa kufuneka uhlezi kufanele kube khona igazi elichithekayo. Kodwa phambi kwabantu kuchithekele izilwane. Ngale khona efanele lichitheke ngoba uunderstand le concept ekuthiwani la uyathwala. Masithi uyathwala usukwenzane nawe. Wethi isithembiso sokuthi mina Sibanibani Nkosi yami ngifuna u1 no2 no3 no4. Mina Sibanibani wakaSibanibani ngizokwenza u1 no2 no3 no4 ngizonikela ngo1. Ukuthwala ke kunjalo. Akuphumi akushintsheki ngaphandle kokuthi umuntu ashone. Thweleke la. Lezi zinto engisayibala ziyini nazi ukuthwala. Ngoba izinto ezenzeka ngesihluku kodwa futhi ngamakhubalo athi awabe ngoba ayikho into emlingi kodwa kunamakhubalo anamandla okwenza izinto. But ufuna uunderstand ayikho into ekuthiwa umlingi. Ayikho into ekuthiwa uzoyivuselwa manje uhambe nayo. Umlingo lo. Yonke into ine process yakhona ngoba kunama step enziwayo. Kuba khona othi umuntu uthwala ngani na ngenyoka. Inyoka yenzani na? Ikhona physical yes. Ikhona futhi spiritual yes. Ukuthi nayo mazivuswa lezi zinto azivuswa ngendlela efanayo. Mawuzothwala ngale siqale nje ngale spiritual. Mawuthwala ngayo ayikho into ekuthiwa so hamba siyothenga inyoka noma so hamba noma uzoyifica isikhona cha. Ngoba okokuqala nje ukufuna ukwazi ukuthi zonke lezi zinto mazenzeka zonke angeke uyifice zenzeke ekhaya. Inyanga ethwalisayo
ethi iyathwalisa ngempela ke manje ngoba sikhona phela inyanga ezithwalisayo, hayi lezi zizathwalisa kodwa ikhona ezithwalisayo. Ayikho inyanga engakwazi ukukuthwalisa emzini wayo izinto ezinzima kangako kokuqala. Inyanga ethwalisayo ufuna ibe nesigodlo salaphandle, ngoba zonke lezi zinto lezi uma ifika okokuqala nje ukufuna ukwazi ayizikho izinto ekuthiwa lokhu kungaphansi kwedlozi, lokhu yonke yabona into ewukuthwala nje kukodwa akusoze kwaba ngaphansi kwedlozi. Ngani na wena Nkosi yami awusayili ukuyoncenga lapha, awusayili ukuyobheka, awusayili ukuyohlola, sekuthatha isinqumo wathi ukhathele wena idlozi. That is why uyothwala. Kukho ukuthwala uzofika kuthiwa hayike ake sibuke kulokho ukuthi umkhulu wakho uthini. Ake sibuke lokho ukuthi ugo ukuthwala kuchaza ukuthi uphoqa izinto ngenkani. And yebo kukhona kuyaphila ukuthi indlela abantu bakwenza ngakho angeke kwenzeke. Ngeke kwenzeke ngosuku olulodwa, kwenzeke futhi ngeke kwenzeke ngezinsuku ezimbili. Ngoba nje ungizwa nje ngithi uTikolo shunabo 7 days. Kulindwa kufakwa amakhubalo ukuze kushona umuntu kwesinye isikhathi. Mayizoshona futhi kwesinye yangona ngisho 7 days. Uyafika nje ufike enyangeni ufike kusebenza ugoduka. Uphinde ubuyele. Manje lezi zinto kuthiwa hayi manje ngeke akwenzeki kanjani. Akusoze futhi kwenzeka kanjani. Same thing applies ke nenyoka espiritual. Inyoka spiritually ngeke kuthiwa sifike sithenga inyoka noma sifike sithenga cha. Ngeke futhi kuthiwa hayi uzoyithola lento okay ungayithola isirate. Ngesizathu sokuthi nayo futhi esirate isuke ingahlali la kuhlala khona abantu, isuke ihlala endaweni yazithizeni. Esuke inyanga ibhila ngamakhubalo thizeni ukuthi lento ikwazi ukulalela okokuqala. Lento isuke ifuna ikwazi ukuthi ilalele instruction. Oyithola isirate kahle uxolo. Ile esuke physical. Le spiritual engikhuluma ngayo awuyitholi isirate. Kwenzakalani pho umkhuluma dumezweni? Inyanga yakuthatha. Siyeke manje siyaphi kuyiwe ehlathini. Ufunani wena nto ufuna inyoka. Inyoka ihlala phi na? Sihlala ehlathini phela inyoka. Inyoka enamandla ayikwazi ukwenza izinto spiritual. Ayikho inyoka ekwazi ukwenza into njengenhlwathi nje ekwazi ukwenza spiritual izinto bese uyithola ihlala la kuhlala khona abantu. La kuhlala khona lo nyoka isikhathi esiningi abantu bayakubalekela ukuya khona ngoba lento iyodi iyathusa. Inalento ekuthiwa ikwazi ukudoma umqondo wakho once yakubuka nje ngalamehlo qedile. Ikwazi lento ukukudoba futhi mayikuza ukuthi khona umuntu odlulayo ikudobe. Ikwazi ukuthi lento mawufuna into ehlathini ikwazi ukuzenza yona leyo nto ubone ngathi hayi lento ngiyayibona. Ukuthi umehluko lento usuke ungayiboni physical, ukuthi wena usuke ucabanga lento uyibona physical, but ngokuthi lento ikwazi ukwenza izinto spiritual. Inhlwathi ke leyo sikhuluma ngayo, le ehlathi hayi encane. Kwenziwani ke la ngithi wena ufuna ukuthwaliswa kuthiwa ipython isikhathi abantu abasini. Inyanga yakuthatha ikise ehlathini la kuhlala khona inhlwathi. Kunamakhubalo thizeni athathwa yabhila ukuthi lento ayidonse yona le nhlwathi ifuna ifike physically. Angithi uzothwala ngayo wena. Yes, ngalamakhubalo ke bazoyidonsa ngoba yinto ephila inyoka ehambayo okwazi ukuyibona nje umuntu uphila ngale kokuthi uyakwazi ukuyibona, iyakwazi ukufa futhi mayifile uzubone lento ikwazi ukwenza into spiritual. Ufuna uzuhlaba imbozi thizeni mawuyibulela ukuze ukwazi ukugeza lapha noma ugeza idlozi ngoba isikhathi esiningi make wayibulala yakhe into ekuthiwa isinyama amabhadi ngoba lento iyodwa nje ikwazi futhi iphinde ibe isipusisi iyodwa indlela eyenza ngayo izinto. Manje ke mawuthwala wena ngayo lenyoka iyadonswa ngalamalokhuzi yakutshela inyanga ukuthi okay ufuna ukuthwala ngenyoka, sizohamba sendaweni ethile siyidonse lenyoka uyibone ngamehlo. Into ekufuna uyiphathe wena muntu kukabili, kuphatha ukuthi uphatha umkhonto noma uphatha imbazo noma uphatha ipiki. Ngani na lento fanele ibulawe physically qala. Izobulawa kanjani pho into enamandla kangaka na? Angithi kunamakhubalo adliwayo phela lezi zinto ufuna ukukhumbula ukuthi abantu bayakwazi ukuyibulala bahambe beyise enyangeni.
inyanga besikhipha izicubu zayo thizeni zizokwazi ukuthi mayigcaba yona lento ngisho ngathiwa iyafika ifika ithothobele ukuthi sifuna umuntu onesibindi ke manje ozoyibulala lothe uyathwala ngithi yena. So lento izofika kuwe physical ukuthi umehluko ayizuku-attack ngani na ngalamakubalo abhiliwe abeka la okokuqala ayayidonsa okwesibili mayifika la ayayithothobalisa. Wena komuntu othe uzothwala ngayo ufuna uyenze nani lento uthi ida uyihlaba ngomkhonto noma uyihlaba ngembazo noma uyihlaba ngepiki ngani lezi zinto ufuna zicije phela le nto uma isindala iqinile kakhulukazi mawushaya ubhush unokuthi ubhambe manje ufuna into ethi ayicije ufuthi nakhona awushayi noma ikephi ufuna lento uqonde ngqo ikhanda layo ufike uyishaya. Ingakho makuthiwa umuntu oyathwala ufuna ube nesibindi bakithi thwala ngenyoka la ngithi ufuna ukuthwala ngayo spiritually ke manje bese uyibuleleke lento inyanga hayi mhlambe lento yenziwa inyanga yodwa cha niyenza ukhona wena umuntu othwalayo inyanga ikhona nayo. Angithi inyanga inamandla yakwazi ukudoma izilwane kakhulu. Inyanga kunento ekuthiwa ibiba zikwazi ukuthi inyoka nanomluku kodwa ufuna mawuzozenza lezo ibiba zenza ukuthi kube uhlobo lenyoka mawuyilo nyoka uzothola izibiba zayo zenza ukuthi lo nyoka mayifika kuwena ifika ithothoza ibona ngathi ibone inyoka kanti ibo kanti sekuwena izibiba zenza lokho kube ngathi lento ikwenza sasithunzi kuyona mayibona ibona ngathi ibonene abantu bayibulala kanjalo inhlwathi bese lento kuyathathwala ngithi wena uyathwala bengisawu la kutheni idonywa kanjani lento bese lento kuyathathwa kusetshenziswa futhi amakhubalo not same khubalo ayidonsayo manje lento kwesesiwenza lamakhuba lekuthiwa siyayivusa nakhona Nkosi yami asikwazi ukuyivusa manje ivuke ukuyibulala manje sivuse manje uhambe cha uyathwala la ma uyothwala bakithi uyahlala ufuna ukwazi lokho kokuqala akukho ukuthwala ka 3 days ma uyothwala uyahlala enyangeni wena uhleli kephi la uhleli khona iyakushiya yona unesibindi wena uthe uyathwala ngithi sibindi phela sokuthwala siqhamuka lapha kwenziwani ke lento bese kufakwa lamakhubalo lawo kulindwa isikhathi thizeni ukuthi lento le seyingakwazi ukuthi ivuswe manje ke spiritual uma ivuswa nakhona izovuswa lento spiritual iqale icontrol inyanga yenzeni inyanga na ebese nina nobabili Nkosi yami ngithi ukhumbule lento kunento ethathiwe lapha ezicubsayo yafakwa nensizithizeni senzo lento izogcatshwa kuwe wena muntu ophilayo igcatshelani na lento uyicabela ukuthi lento ke manje ikwazi ukulalela ini na iinstruction yakho ngani na wena unawo lawa amandla ale yanyanga ukuthi yona mayifika lento ikwazi ukuyitothabalisa yona mayifika lento ikwazi ukuyicontrola ngalamakhubalo ingakho ke lento izogcatshwa ebese kubhekwa isikhathi sokuthi niyahlala njalo nisasehlathini nani kabuyi ngoba lento yenziwa lapha ehlathini siyathwala la hayi uthi senzani utikoloshe nabo kunesigodlo thizeni hayi ekhaya futhi nakhona ehlathini bakithi lezi zinto zonke uma ingene ekhaya nje okokuqala okufuna nikwazi hey akekho umuntu okwazi ukuphilisana nalento kumdlalo lento ukuthi lento kwazi ukuyibeka ekamerweni layo yabona uma uzoyibeka ekamerweni layo okokuqala ufuna ukwazi ekhaya lo muzi ufana ungahlali umuntu okwazi ukuyibeka lento le la kuhlala khona abantu inyanga ngani na inamandla thizeni Nkosi yami inamakhubalo lento ukuyicontrola lento mayiyale iyale ayikho lento uthi uzothwaliswa inyanga anibayi bese la nisakhuluma yonke into ofana nikhuluma okay manje sekwenza ukuthi kuchetha ayenza ukuthi manje sekwenza ukuthi kuchetha ayenza ukuthi ukuthwala kwangempela ke lokho manje lenyoka kwenzakalani ke nayo the very same thing applies kwenziwani iyathathwa lento iyabekwa la sekuyabona ukuthi okay lento seyiyakwazi ukulalela instruction yakho inyoka ikakhulukazi ke ifunwa yilabantu abafuna ukuba namandla abafuna ukuba nemali abafuna ukuceba isikhathi esiningi ngaphandle kokuthi ikhona into ayenzayo yebo siyafuna bakhona abantu abaceba kanjalo kodwa isikhathi esiningi uma bezoyenza lento bathatha inyoka hayi lezi zinto abayibalayo
iyona nyoka ke le yenza lokho. Eyani ke le eya spiritual. Nanoma ngayini umuntu into ayenzayo izo excela ngale ndlela leyo ukuthi hayibo uzuxayena lo muntu ngaphela wenza kanjani. Ngoba kukhona futhi ukuthi akube isiphakamiso sayenyoka okuthathwa amafutha ayo umhlwehlwe lona ufakwe namakhubalethizweni bese ufakwe esibhodleleni. Lelo bhodlela ulenzani? Akhona uyaligqiba la usuku unebusiness khona ukuthi likudonsela abantu. Leyo ke liyadonsa. Isidonsi isiphakamiso. Le iyathwalisa ngoba kunesiphakamiso futhi kunesithwalo. Bese kuba khona le physical. Le physical kwenziwane nakhona kusafuneka la very same thing applies kuyiwe ehlathini. Kuukuthi umehluko la le physical akudonswa inyoka esuke isindala. Kufuneka inyoka esancane. Kodwa kusafuneka yona enhlwathi encane ngoba ukhumbula ukuthi inyoka once iyazala ayinakekeli ingane zayo. Izingane ziyayiphumela ziyibhekelele, ezinye ziyayiphumela inyoka ke kanjalo. So kuyakwazi ukuthi kudonseke ingane yakhona ngamakhubalo thizeni. Mayidonsa ke le ayibulawa yona. Yenziwani? Iyangithi manje inyanga inayo le mithi yokuthi vele uma ngeke oqala ngeke ibe nolaka, okwesibili ngeke yenze ukuthi izodomeka na. Bese kuba namakhubalo ke edliswa yona lento le. Uma idliselana ukuthi ikwazi ukuqala ukulalela instruction, okwesibili ukwenza lento efuna ukuthi yenziwe. Okokuqala kumehluko wale physical izoqala ibencane lento le ikhule. Enkathi ikhula iyafundiswa ukuthi yini efuna yenze. Lento le inama sacrifice amakhulu. Ye spiritual, ye physical. Physical ama sacrifice ayo isikhathi kakhulu enziwayo. Yebo uyayifakela leyo mbozi. Yebo but it doesn't mean ukuthi njoba uyifakela imbozi or uyifakela inkukhu mayisencane or uyifakelani sekuyi sacrifice yakhona le. I sacrifice yale philayo kufuneka lento ekuthiwa Nkosi yami umuntu wesifazane ezokwazi ukuthi lento ingene ngaphakathi kuyena iyodonsa lento le ewuju lapho ngaphakathi. Nakhona hayi ukuthi ingena ngekhanda, cha, ifaka le umsila wayo. Kathi ifaka umsila kunento ephumayo la kuyona Nkosi yami ekwazi ukudonsa ama-juice lapha kumuntu wesifazane. Suke kwenzakaleni lo muntu wesifazane usukelele iyamtshela umnikazi wayo ukuthi kunosibani okwasibani osendaweni ethile kanje. Cela uhambe uyongilokhuzela yena kanje. Angempela wena umnikazi uhambe uyifice nayo intombi bakithi. Awufike uyishele kube mnandi uyithathe uyise erumini noma ufike erumini. Hayi ngempela kube mnandi. Njengoba besho ke ngoba lokho bayakwazi usuke besiyeza ke yona. Mayifika kumuntu ufikelwa ilento engathi isithongwana. Ngoba lento isenayo phela la ya power yokuthi ikwangisho ngathi uyi-physical ikwazi ukwenza izinto spiritual. Umuntu wesifazane alale besiyamdonsa ke imdonsela idonsa amajuice la kuyena ngaphakathi mayifaka umsila. But akusho ukuthi nakhona kuseyi sacrifice yakhona. Lento le isazophinde futhi ifuna igazi ke manje. Physical ezophinde nalo ilidonse ngani na inhlwathi bakithi noma ngithi inyoka esebenza ngomoya. Uma physical iyayifuna ukuthi idonse igazi lomuntu. Ngani na ngolimi lifaka la emakhaleni idonse igazi lomuntu bese idonsa ubuchopho futhi kakhulukazi kuba ubuchopho ebudonsayo. Inyoka ephilayo iyona sacrifice uzofuna umuntu uyomfaka lapha ya ehlala khona. Ibona kungozi bakhona. Nakhona futhi uma uyithwele uma uyithathile abantu ekhaya bazoshona. Uma beshona akuchazi ukuthi i-sacrifice osukuyenza wena umuntu othwele. Cha. Akuchazi ukuthi kwanele. Lento iyazenzela yona itself. Ngani na? Khumbule phela le yanto iyisilwane. Esingafanele ngabe sihlala nabantu kodwa kufanele ngabe sihlala endle. Manje izoba nakho lobo butha kumuntu. Uma iba nakho ke abantu bafa kanjani? Ukhumbule lento
iyagcatshwa Nkosi yami kuwena. Mayigcatshwa kuwena lento ishuthi ifake ekuteni ekuthiwa yigazi lakho, whether yingane whether ubani bafaka kanjalo ibathola ngalento egcatshwa kuwe Nkosi yami, nento futhi edonswa kuyo bese udonsa igazi lakho bese lifakwa amakhubalo thizeni bese nayo maye physical iyagcatshwa futhi kufakwe leli gazi lomuntu ukuze ikwazi lento nikwazi ukucontrolana. But umehluko ekutheni lento mayikhuluma abantu abaye besho ukuthi hayi ibuyize izintombazane ulale nayo into physical nanoma yipi ayinayo magic when it comes to physicality. Cha, there is no such thing. Ngeke inyoka physical uma uthwele ngayo uthi afica seyintombazane. But umehluko ukuthi lento mayenzeka wena muntu othwele ngayo izokubamba sengathi kubamba ngesithongana, sengathi uyalala nje uyigcina ukhuluma ngathi uyalala bese iyafika ke le ntombazana ekukhulunywa ngayo, hayi ukuthi yona itself nayo futhi le spiritual nakhona uma nikhuluma lento funa ifike ngani ngamaphupho yona angeke uyibone le spiritual uyibone physically kwesinye isikhathi once yabulawa ngenkathi ibulawa uyayigcina lapho wena usuzoyibona phi ke manje emaphupheni nakhona mayifika kuwena ungathi ubhekile ayifiki vele kuba ngathi into engathi isithongwana Nkosi yami sa vision ukhumbule wena manje usuwenziwe izinto ezithizeni ukuthi ukwazi ukubona ngale manje lento yenzeka like sa vision ukuthi lento uyibona mawuyibona iyavela kanjalo hayi ukuthi uzophinda uyibone physical le spiritual no ukuthwala ke lokho kwala kukhona yebo kuyaphila kukhona futhi akukaze ukuthi umehluko usekutheni abantu lezi zinto mabezenza bazenza ngendlela errong ngani na balandela le yanto leya myth oxoxelwa yona ebese nabo abakutshelayo bakutshele ngeexcitement akhohlwe lo muntu ukuthi kunalento ekuthiwa ireality bafowethu. Ireality ithi into 1 wayibulala. Uyabona ufuna uyibambe kanje. Uyabona kube inyanga okokuqala zinomuthi ukwazi ukuvusa umuntu physically. Isilwane shoot nabo ngabo bakufufa inkomo bayakwazi ukuthi bayivuse physically siyibone iphile. Uyakwazi ke lo muntu ukuvusa into physically ngani nasho ukuthi lo muntu unekhubalo elikwazi ukubuyisa umphefumulo. Yini nayo into eyenza ukuthi Nkosi yami into ungakwazi ukuphinda uyivuse physically iphile iyodwa bakithi. Okokuqala nje uma kuwumuntu ophilayo or kuyisilwane kunalento le ekuthiwa ukuphila. Ukuphila once kwasuka kumuntu. Ukuphila kuyini kuyisoul kumuntu. Once kwasuka kumuntu Nkosi yami akuphinde kubuye same time akungisho ngathiwa umuntu onamandla kanti awukwazi ukubuyisa same time isoul yomuntu iyasuka iye la eyakhiwe khona kumvele inqama angeke le yantu usaphinda ukwazi uyibuyisa. But umehluko ukuthi ispirit ngoba sisasekhona lapho ungakwazi ukusibamba ukuthi singayi lapha ya kwelamathongo usibamba ukuthi sibe la kodwa ngani na ngokomoya ukuthwala ke lokho kunjalo physical umshuthi leso silwane sidlisa amakhubalo thizeni or lo mkhovu udliswa amakhubalo thizeni ukuze ukwazi ukwenza izinto engaphezulu kokwenziwa into ephilayo. Inyoka uma uyipho mkhuluma dumezweni inyoka pho uyivusela na njengoba bengishiwo uyivusela ukuthi ube namandla okwenza izinto ngani na spiritual. Angithi ukhumbula inyoka okokuqala ngitheni na ikwazi ukudoma umuntu ukuthi enze into efunwa yiyo, meaning uma umuntu onesitolo uthi ufuna inyoka okokuqala uyadayisa wena udayisa lento oyidayisayo ukuthi umuntu uma edlula lapho Nkosi yami ethi ubuka lesi sitolo sakho angithi ukhumbule le yanto ikwazi ukuthi yenze sengathi into eyifunayo uzoyithola la kukhona yona.
Yona instruction ke evuselwa yona inyoka makuthiwa uthwala ngayo isekutheni ngoba wena uyakwazi uma usaphila Nkosi yami, ngoba yonke into i-instruction isho njalo. Uma usaphila wena nyoka uyakwazi ukudoma umuntu manje ukuthi uma ifika la khona wena afike kube ngathi Nkosi yami uyayithola lento ofuna ukuthi wena noma yena ayifunayo ukuze kwenzeke ini inhloso yakho. The same thing ke njengoba uSpanman noSpanman ezokuthatha ukuthathela ukuthi Nkosi yami lo muntu unebusiness ufuna ukuthi labantu mabedlula Nkosi yami, or lo muntu akafuna ukwenza lutho kodwa ufuna Nkosi yami ukuthi umuntu mayedlula nje Nkosi yami angathi angavela amdabukele Nkosi yami amnikelele, anikele lo muntu umfundisi ufuna ukunikelela, ufuna ukukhomanda laba bantu ngani na ngokwa spiritual ukuthi Nkosi yami lento abayifunayo uma bengakhipha le yamali abanayo yokugcina uzokwazi lento ukuyenza. Uyinyanga umuntu Nkosi yami inyoka ifikele ekutheni uma uyinyanga futhi umuntu abe naleyo nto yokuthi uzomenzela le yanto ilamandla a spiritual kodwa ekwazi ukuwenza mayinjani na mayisaphila. Inyoka ke zifuselwa lokho ebese kuba khona leke manje ekuthiwe yasemanzini. Leyo ke ifuna ukuthi ngaye ngezwe nje abantu bethi uyayibona live. Sekubuyela lana ke ngangithene mina naye into bakithi esebenza kakhulu ngomoya ayikwazi ukuthi iphile physical. Same thing nayo le okuthwala ngayo yasemanzini. Angeke kuthathwe le yanyoka ekhona lapha physical uthiwa wena uthwaliswa ngayo ngani na le yanyoka njobi lapha. It doesn't mean ukuthi ikwazi ukwenza izinto spiritual. Cha, ukuthi yona inamandla okucontrola izinto physical. Uma isaphila inamandla okucontrola iweather, inamandla okucontrola, kodwa kusho ukuthi njengoba isaphila wena umuntu othwala ngayo izocha. Awukwazi ukuthwala ngenyoka yalapha emanzini iphile. Awukwazi. Ngani na? Okokuqala into ofuna uyi-understand. Imyth ithi sikhuluma ngemyth manje, sikhuluma ngendaba exoxelwa gogo ukuthi lo nyoka siyayivusa iphakame uyibone ngamehlo. Uma iphakama lento bese siyayitshela ukuthi nokuthi. I-fairy tale ithi hayi nakhona futhi siyayivusa iphakame nakhona uyibone kushintsha izulu kwenzeke ini. Bese siyayitshela nakhona i-fairy tale bese kuthi reality ithi once le nto wayikhipha nokuqala ukufuna uku-understand wayibona physical. Ukuqala le nto once yavela oqala nje ukufuna ukwazi kuzoshintsha izulu, kwesibili kuzoba nenkungu, okwesithathu kuzogcwala amafu, okwesine kuzona ngalendlela xa kukwenza lizoduma Nkosi yami ngalendlela xa kukwenza. Ivela kanjani ke lento? Ivela physical. Bese kuthi umagcina wakhona uthi le yanto mayivela lapha alikho ikhubalo onalo ukuthi ungayibamba ukuthi ingalwi nawe. Ngisho ngathiwa inyanga thizene nayo once yavela le yanto lapha yenza imanga ngani na yonke. Akekho umuntu onamandla okuqala kube inyanga bekwazi lento ukuyidoma ukuthi ivele physical. Okusho ukuthi ngabe ziyakwazi ukuyibulala ife ngoba phela nizakwazi ukuyidonsa physical. Pho yini ngani lento once yavela inale yanto kuyona ethi umuntu lento mayi imdonsa ihalela lento ekuthiwa ubuchopho bakhe. Uma imbuka physical bakithi ifuna ubuchopho kuyena ukuthi ibudonse nayo leyo ifuna igazi. Ingakho kunabantu abavele basuke badonseke bayesibeni bese kuyabhekwa ubuchopho abusekho, igazi alisekho, yizo lezi nyoka ngisho physical. Ngisho athi inyanga yipha ayike ezokwazi ukuyikhipha physical ingawenzi umonakalo ngoba idalelwe le yanto ngokwemvelo ukuthi once yavela automatically, not ukuthi kwenziwa yiyona but automatically iweather iyashintsha.
wena muntu koseduze angeke ukwazi ukumelana nayo leyanto ivelile ngoba umoya ozosuka lapho kokuqala angeke umele. Inkungu ezobi lapho angeke uzuyibone lento othi ufuna ukuyibona. Yimvula la ihamba khona ina ngalendlela ukuthi ngeke ukwazi lento ukuyimela. Ukuduma futhi kwezulu lento mayivela ngeke ukwazi ukukumela. Lento yonke lento ngeke ukwazi ukuyivimba mayivela. Pho ukuthola kanjani ke pho ngayo? Nkosi yami kuyiwa la kuyena la ngangisho khona ekuthiwani na kufuneka esivele ingasekho ngoba lento nayo njengoba iphila nje iyafa lento physical. Umehluko ukuthi iyona phela ngithi ayiyi ngale ya umoya wayo uyasala la usuku usele khona pho amathambo ayo ashona phi na mkhulu asala ngaphansi ngoba na lento mayifa isiziba senze njani siyagqibeka sibuyela ngaphansi. Masibuyela ngaphansi yonke into esiki ngaphezulu ibuyela ngaphansi. That is why ithambo lawo lilodwa ungeke leyanto uzulifica. Umuntu osukothi unalo nje ithambo lenyoka semanzini or ngabe uyidlalela ngawe ngenhlanhla abekho angibaziyo. Ngani na imfihlo ongasoze wayibona kodwa ke inyanga seyikwazi lento ukuthi zifuse umoya wayo ke manje Nkosi yami. Uma uvuka lo moya nakhona une instruction. Wena phela ngithi unamandla kakhulu emhlabeni njengoba mawuvela ukwazi ukucontrola ini nani ngoba yikho into engawo. Njengoba lo muntu ekuthatha ngoba nakhona akakuthathi thiwa uzohamba naye ayekhaya cha. Uzokushiya lapha emagcekeni. Umehluko ukuthi uzokuthatha uzokushiya lapho ukuthi uzofika lapho lento ikhona wena umuntu othwala ngayo uzowenza ama sacrifices zenu or uma ungafiki live uswe khona uyesithibeni nanoma isiphi ngani na angithi lento ihamba ngomoya phela manje ayisahambi physically ngoba ayisekho meaning uma ihamba manje ayisekho umonakalo wenu ngoba ivuswe spiritually ingakho ikwazi ukuthumeka ingakho ikwazi ukwenza izinto ezithile ingoba ivuswe spiritual. Umuntu oyivusayo Nkosi yami umuntu onamandla ngalendlela ukuthi ya angeke uzumela ayikho futhi into engamela akekho umuntu ongamelana naye ngoba leyanto iyisiphepho iyodwa iyishingishane iyodwa ivuselwa lokho ke. Kodwa uma enjani uma isifile ngoba ngeke ibulawa ngeke ithwetshule kuthiwa hayi siyayithwebula singeke uyithwebule leyanto isithunzi sayo ngeke usithole. Kunalo ile nguzo uyithwebule insila yayo ngoba phela into nento oyithwebulayo ufuna kube khona insila yayo noma kube khona isicubu sayo uyakwazi ukuthi lento uyithwebule but uma singeke isicubu noma insila ngeke uyithwebule kodwa uyakwazi ukuyikhomanda ngani na uyazi ukuthi okay lento beyila njengoba beyila Nkosi yami njengoba ingasekho ingoba seyafa nasi nesisiba siyasibona ngoba inyoka nenyoka inesisiba sayo. Umehluko kusekutheni isiziba masisha kuba sekutheni ayisekho lapho seyishintsha isiziba or ifile lapho live useka khona akuyona lengasekho ile efele lapho ke bese iyavuswa lapho ebese wena umuntu owenza ama ritual uwenzele emfuleni kuphakathi kokuthi kodwa isikakhulu uhlaba kakhulu inkomo ifuna inkomo njalo ngonyaka. Nakhona futhi ufuna wazi ukuthi idemand yalezinto makuthiwa uyathwala akwenzeki ingabibikho iba nkulu ukuthi umuntu uma ezokuheha uzokutshela lento ayinabo ubungozi ayinabo zonke lezi zinto engiyibale namhlanje idemand yakhona ingaphezulu komuntu ocabangayo but umuntu mayitshela uzokukhela nje phezulu adlale ngawo ngoba omunye wawo akayazi. Kodwa uyazi kahle uzokutshela la kwenze ku1 no2 no3. Ebengifisa nikwazi ke babukeli bensika yesizwe TV ukuthi uma uthwele inyanga yakho ithe must ukuthi man communicate nayo. Ngani na mkhuluma dumezweni uma uthwele kunezinto ezizokwenzeka lento mayicasukile ezongakutshela ukuthi wena wenza u1 no2 no3 no4. Kodwa inyanga yakho uma uyibuza ukuthi yazi manje sekwenzeka u1 pho izokwazi ukuthi oh shuthi icasukile bese kubuza yini oke wayenza bese nawe uyakhumbula.
akuyona yonke into lento ezokutshela, ezinye izinto uzobona ngama result. That is why kufanele sonke isikhathi uhlezi umuntu okuthwalisile nila ningahlukani. Makuthiwa khona inkinga ithi afuna sisuke la khona aye kwakho ayolungisa le, ngoba ezinye zazi izinto azikho into ekuthiwa le hamba uyibonela wena, ngoba egcineni kosuku i-instruction ekufuna uyi-understand ayikhishwa wena ufuna ukwazi, ikhishwa iloya muntu. Ezinye zezinto uyena umuntu okwazi ukuthi akwazi ukuyi-instructor lezi zinto. Ingakho kakhulu lezi zinto mayihlupha, izihlupha ngokuthi lo muntu osuke semthwalisile lo muntu usuke seshonile. Uma iseshonile lento le uthola ukuthi lo muntu lo akasa understand ukuthi kwenzakalani and akasekho nomuntu ozomchazela, ngoba ayikho lento ukuthi uzosuka la uye kwenye inyanga ifike ikutshela ukuthi ngoba usuke ngeke, or uzuya kwenye inyanga wawuthwele wangathwala kahle ufuna ukuyovusela ngeke. Ngani naba kithi into ebalekile iyodwa, i-instruction ikhishwa ubani? Iloya muntu oyivusayo le yanto. Akekho omunye oyophinda ikwazi ukukhipha instruction ngaphandle kwakhe unless lento sekuthiwa iyakhishwa. Nakhona mayikhishwa ikhishwa kamnandi, wena mnikazi uyahamba, whether uthwele ngotikoloshe wena mnikazi uyahamba mawukhishwa, whether uthwele ngenyonga wena mnikazi uyahamba emhlabeni. Ngobani? Lento inanyathiselwa kwisoli yakho. Ayikho lento ekuthiwa khisha isithwalo. Bese kubakhona iziphakamiso ke lezi ke njengeziswe njengani ziphakamiso zonke lezo, yizo lezi zinto ekuthiwa ke lokhu kuyaphuma lokho. Ngobani? Lento kuzilwane akuvuswa abantu kodwa kuvuswa izilwane thizeni njengani, njengamajaji. Lezi zinto kuvuswa futhi nakhona izilwane. Umehluko ukuthi lokho ukuthi akube nzima makuphuma uthathwa le yanhlabathi yamathuna bese iyafakwa la, noma nakhona kodwa kusazilwane ukuthi sekufuna zibe more powerful, kodwa seziwumnyama kakhulu lezo ke akusesona isiphakamiso sokuthi akube isithwalo kodwa engasona. Ingakho umuntu uma uyikhipha ezohamba. Ingakho ke bafowethu nani babukeli bensika yesizwe TV, ngifuna ukuthi lento niyazi ukuthi ayikho lento ekuthiwa le ayinabungozi, le uma kuthiwa uyathwala bafowethu ubungozi buyohlezi bukhona. Ngani? Ngoba kuphoqa izinto ngenkani. Uma kuthiwa uyothwala akuyena nanombani. Kwesibili akuthwala ingane encane ngesizathu sokuthi isibindi esifuneka lapha akusona esengane. Lezi zinto ukuthwala kwala esikwaziyo thina la eMzansi okwakuvele kukhona ngaphandle kwalamazwi angapha ukuthi ngoba yonke lento le iyeyigubhu kahle kahle. Njengoba ngithi mina iwumoya ngaphandle, thina ikakhulu besebenzisa ukhamba, noma abaqala bebesebenzisa ukhamba la kuzofakwa khona lezi zinto manje eseyifakwa kephi egubhini ekuthiwa isigubhu. Kodwa thina bekuthiwa makuthiwa khona umuntu okuphehlela amanzi omnyama bekungashiwo ukuthi unesigubhu, ngoba njengoba sekushiwo manje ngoba nisebenegubhu bekuthiwani kunomuntu okuphehlela amanzi omnyama unokhamba Nkosi yami aliphehlayo. Uma eliphehla lo likhambo liphehla kanjani? Ngale yanto ayithathe lapha enhlabathi yamathuna. Ukuphehla amanzi amnyama ke lokho ukhamba olufakwayo. Same thing nokulokhoza izinto ezispiritual bezifakwa kephi okhambeni, hayi igubhu. Ukuthi igubhu zifike manje ngoba sekunalento yokuhamba amazwe yokuphuma amazwe ba-adopt ukuthi ngale yabona basebenzisa uyigubhu for ukucontainer le mimoya. Kodwa thina abantu abamnyama bakaZulu isikakhulu besebenzisa ukhamba, ufakwe lapha, kufakwe isithombe, kubhilwe ukuthi angifuni ukukhuluma deep ukuthi kusuke kwenzakalana, ngoba lapho kusho ukuthi ngabe sengiyayidayisa. Pho umkhuluma dumezweni uyathwalisa na yonke lento uyayazi na. Cha bakithi njengoba bengishilo eyami inhlanhla kuwukuthi ngibe ngani nenhlanhla ukuthi ngibe ngaphansi komuntu obezenza lezi zinto. Ezinye zazo bengizibuka, ezinye zazo bengisifunda ngizibuza ukuthi umkhuluma kwenzeka kanje kusuke kwenzakalani, makwenzeka kanje kusuke kwenzakalani. Ebese lo muntu engifundisa, ebese lo muntu engitshela ukuthi hayi kuyoba kanje. Ingakho ngizazi lezi zinto, hayi ukuthi ngiyathwalisa. Nkosi yami ngangithwalisi mina, ngithwalisi cha. Ngiyalapha nje Nkosi yami ngamakhubalo, ngoba amakhubalo akhona nangamakhambi.
angithwalisi. Kodwa ngiyafundisa la ukuthi nina abantu ngoba sekunalento ka-social media ningafiki kumuntu nibhamuzela. Nithi ngoba kunale information seniyagijima niyalapha. Ngoba lapha nizoba nalento ekuthiwa i-fairy tale. Njalo-ke mbukeli wensika yesizwe TV indaba. Uyena umkhuluma Dumezweni lo. Sithembe ukuthi inkosi yami le video le izofika kubantu abaningi. Ngiyazi abanye babo izosixabanisa kakhulu, bazongibuka kabi abanye bazothi ukuthi kodwa ke kulungile. Ngoba ekugcineni kosuku uma ukuthiwa uyafundisa, uyifundisa into wena umuntu uyayithanda noma akayithandi. Kuba kuyenti njengoba uyifundisa nje iyamsebenzela noma ayimsebenzeli na. Amen. Siyabonga. Unise noma ke ngiphinde futhi ngikufundise ngeyigubhu nokwehluka kwazo. Ngeke ibe yindi kakhulu ivideo. Ngizonje iqaphu lapha mase ngishiyele odokotela abazokwazi ukuthi ke bengene beyichaze le ndaba ede ngikhuluma ngayo namhlanje ukuhlezi wazi ukuthi ke ngihlezi ngifika ngingedwa kanje ngiswe